And I think I told you my problem that I'm not going to speak in English, not even in Arabic or anything, because I enjoy my culture. So please help anyone who is close to you and explain, or how do you call it, translate to them. I'm sorry, I'm not going to speak in any other language because I'm comfortable in what I know. Thank you very much. Minafiki bakare sene floor ini kini tamba roni chipoye minafiki ili so kuire gingine minafiki ili so ku atoro sende ngaga gingi rumi ruane roba kisumro bere ni koto sende ruane roba bere kini fuki bakare ili so fugi boykindo fugani boykindo kini fu bakare ili so fa atoro kuplena atoro chikarani dulu ko koro yo chiri ko bangwa na chiri ime no woriye yeni kini sana kini yamwa isuku dingarani ana mengo bazande do asroli ahana virani na chikarani nakani akoro nagani menyimengia pai no wasingiana manga hodunduko no wagena na yembaha mina kibakare tamba hene giri sofu ulia ba ngabe kindo gani obonye agwa baklo sumu ne ina mboyonga obonye ki ngabe kindo anna mbara godanga ana spopanga ane kindo garanga azande aneli rani kwario anina mbara gotlanga ana me kaje kanoro gopanga me anina antem berani gogo ana bihenga gazande ane bigule mwa girego mbara go no gopanga ananga ogwa boro duikia ambata na berani rogulingara ya bungurani rogenga sa sudanenga
Ang mga kung karaya murani logo gas menon ka representative sita bawe na biyama bimaya ka sa chirana sa representative sita bawe na biyama sita bawe na biyama dagba ba tunga lu sita bawe na biyama ne boki lo sakana bazana bara go hawara bara go nte we na tunga duna boki lo beyonga ashuruk so dagba jama tunga boki lo ho balete ni nani Azande duna boki lo berani kugana na eshi kusaya ni uri hemia da ka pebro ne ndona ni tutunu te bobiko alikagia message daga ni boki lo gana na dunga te bobiko gani le bono kukaga neto ko ka ko live but then project ahanete kunika kidasamba ko fro ni rogo Azande yashinya bisine na prag na Azande so kupanya sana ni chini naone gubabiri badu morogo ya Azande muchigiwe kimonye kwali orogo bichumo ini Azande kubugiri bali muhini ngawe gumo odumo ni muchigiwe chiri gongo weli dumo ni odumo yewe kwali ongaga Azande ani badagani kotasene ngaga Azande ani dunga chirani warume kabadagani kotasene ngaga Azande ani ngaga Azande ani nganje nyaboro hono gwana gasara ni ngakwaraka ani kodi chirani miano ngana ni tutungo te bami ko dungwa pa ho kani monyi he agbere kana hono ubra dungwa pa bara na dona workshop darani ono mo misi dungwa pa gani aba ko ka peke ban ki misi dungwa pa ko ngo ne bi pali narazane ne sunarani ga Azande gumone yo bone biro ya mama zanga ha chado ba yes paparanga ba minaja waba kuma ngwa state siyo ni from we are back kuma Equatorial community Mifugitsene for South Sudan chairperson kani duhaya mifugi bakresene kini jigi ni aba magogo me ada kayamba kayugo awasiga from ya namanga hamwadwan kindona kanaga ha bangri bachini kindona kanaga ha aboro na secretary na aboro na manga ne kindo bata na manga siesa no representative Victoria state na baham minada ka sana hai gani bakumanga Patrick da ko ga banyeki please Patrick da ko murkwari ka stand fuga mabor kune signia anina gani bakumba berani na Wilson ngama please anina gani secretary ka general secretary ka anazindo mena weliduli nite anina gani assistant secretary, the very strong man behind a strong woman in secretariat is Mr. Sakri, please. Anina kumkuranye ki kumabarawe kana ho nebi pa gwapana ponka he koro yo no gwapane bipa yungo parani ka Azande no gwa he nga gani pastor Elsma bakare tamba he froni protocol kana rogo baka kulengo go aboro ana manga singene yo kindo yo ya sharani koro yo ngani mwenja singene yo miya wala chena gani state leaders darani ani na state leader berani hana state leader berani hana the Adelaide state leader ngoku bakumbache nina durba Adelaide onikati ko kurunga kwa ali Mr. Jason Kanga, please. Alichana gani bayra koro kina hana acha yana kuburba kwa nga Samuel Siro ana wani ko. So, Kashunga representative Hannah, please, Buroniya from Tasmania, Murangamba Korpari, and Ibirabik Senate Fund. Kashunga Hannah from WA, please. Ine represent WA, Murangamba Korpari. Dadu Hannah from WA, Niya represent WA. Mr. Emmanuel Bako, please. Anina gani nyenye ki de dokude no durbe go yusunga ga WA ka jonga janga go perpona nya ku WA yo nga mwe
Azande Queen, Gola Princess. Please, Najat, Korunga Padana Kamabran Bingo. The Azande Queens from W. Bakarata and Froni, Mianumon on the Bagahate, Yibarago, Mahamotion, and then I go Mashisa, or then the Bangalore, maybe a Bangkok, Shackle, Bangre, but I'm going to send an Mitamboroni, I state leaders, Azande, Adode, Daniel Dode, Gagana, Ababorona, Victoria, yo. Mitamboroni, Goni, so please, only Jabana. Froni where Bakarata man Froni, Spogusuya Munyon, Yakajara, women no goni by Rakoro, and number of Anthony Tata for the Aga Victoria. Bakarata my friends is now Broduluko, Kashuna Baho Bagaranago Chini, but the last announcement made a Kamanga Froni now where Bugana Yere, or now welcome to Percy. Are you ready? Yeah, we are ready.
Moses Weli, Bibili Kingi, Bandol Bandako, Daneo, Mubela Palabagini Papa, James Nato, Adiko Belengali Kukimo, Daimuka, Mubela Palabagini Papa, James Nato, Adiko Belengali Kukimo, Daimuka, Pazaleta, Gini Papa, James Nato, Adiko Belengali Kukimo, Pazaleta, Gini Papa, James Nato.
Thank you.